Kanai boroini siagat eng kainet nebo Jeiso, ilosunot Jeiso. Abaibai kot mising amwochi kongoi Jehova nekokoribech ak kondosewech en arawek somok chekakosir tainyon kora kong'eten kinam kenyini bo 2021. Ne en betutab raini kemi en arawet nebo 4, Jumapili netai neamenge kemwochin kongoi Jehova. Nesire kora kemoe kemwochin kongoi Jehova yekimi kora en kasarta nekibwoti akobo meetab werinyin Jeiso Kristo ak ng'etiet kora. Ne notet konyolu kora keib boroinitet sobit kora kibwat akobo meet ak ng'etietab Jeiso Kristo ne notet kikosorwech sikemi kora en betutab rani kemi kilosun inendet akot en otisiet en atkai tugul. So atochin kemi kibagenge en oret nebo muswoknotet en ui tugul ole imiten itagat en kainet nebo Jeiso ngotestai koityi Jehova magutikab muguleldong'ung yetesetai kora isubi program ini kotar kitwoisi akwa Jehova kwaiwei nemie. Kikurenon Mrs. Chirchir ak kaniset nomiten tugul kibagenge ko AGC Keongo. Kibendi kinome tuyet ako kibendi kemwoe ng'alek chemi Habakuk kurkataeng ak koitet 20. Ako mi Jehova hekalunyin netilil, ngosis emet komugul en tainyin. Ongesau. Jehova kwanda, Jehova werit, Jehova tamirmiriet netilil. Neng'ung torornatet ak kalosunet Jehova. Kongoi Jehova amun konunotiot nebo sobet. Kongoi Jehova amun kaikonech boroindo kora laitoriat nemuch keityin ak ichek kora Jehova chesube akot program ini en oret nebo muswoknotet kiptaya. Kongo amun kiyotwech kora Jehova nenyon oret sibit kora laitoriandenyon kiyapta akot ng'olyondeng'ung akot en oret nebo muswoknotet. Testai Jehova ityi magutikab mugulelwekyok. En otisiet nekikonin akot en kila Jehova nenyon ibartaenechkei kiptaya. Ngonyoru otwech Jehova nenyon kaberuret age tugul nesube kora Jehova nenyon. Ki age tugul nemokyingei Jehova ko kongoi amun ikochini. Neasomin Jehova lesubit kora iwe kobotech akot en tuiyetab betutab raini. Ng'alal Jehova kobotech yemi otwech Jehova nenyon en kasarta nekibwoti akobo meetab wering'ung Jeiso Kristo. Kobit kora Jehova nenyon itestai ng'ololwech kiptayandenyon sobe koigeny. Testai Jehova iberurech akot en tuyonitet. Ikonech kora kabelisiet tugul nobu taing'ung. Sobit otwech Jehova nenyon en kakwautiet age tugul nekiibe keib kweeng mageng'ung Jehova nesobe koigeny. Ara ndosewech kwandanyon kotar kitwoisi ak kemwa kongoi en kainet nebo Jeiso Kristo etindenyon. Amen. Kibendi kemwoe kayanetab chekiyokto. Ayani Jehova kwanda, kamuktoindet, yoindetab kipsengwet ak ng'wony, ak Jeiso Kristo werinyin, nekikinege kiptayandenyon, nekikimanach en tamirmiriet netilil, ak kisibergei ak Maria, kikinyalili bolotetab Pontio Pilato, kikikartat, kime ak kikitub, kiwoldab chekikobek, king'et en betutab somok, komong en chekibek, kiwo barak kipsengwet, ak koteben neutab tai nebo Jehova, kwanda, kamuktoindet, tun nyone kokeny, korwokyin chesoptos ak chekikobek. Ayani tamirmiriet netilil, kaniset netilil, nebo emotinwek tugul, yamdaetab biik chetililen, nyoetab kat, nebo chalwogik, ng'etietab borwek ak sobondab koigeny. Amen. Kilasu Jehova ngunon, nengonech kaberurenyin. Kilasun kwanda ak Jeiso, ak tamirmiriet netilil. Amen. Kan keib boroindo nekinyoru kora kebeberta nebo saet kondosewech Nicholas. Angen ale chang magutik chekimokyinigei echek tugul. Ko yekibe boroinitet kesach tugul kibagenge akwa Jehova kwaiwei nemie. Ko yekitesetai en kebeberatet kebendi kenyoru tiendo 72 en tienwogikyok chekilosunen Jehova nemwoe kole kime weritab Jehova ak yeibata keib boroindo nebo saet.
tugul. Kime Jesu, Kime Jesu, kime Jibin, kime ine, kime akobo biik tugul. Kimonge korenyi barak, konyo ng'wony sorunindenyo. Kimachiman kotoretech, kime akobo biik tugul. Kimonge korenyi barak, konyo ng'wony sorunindenyo. Kimachiman kotoretech, kime akobo biik tugul. kime Jesu, Kime Jesu, kime Jibin, oh kime ine, kime akobo biik tugul. Chito Jesu Kristo, kiye kibananiat eng ng'ony. Kiwei biik Jesu sikoba, kime akobo biik tugul. Kiye chito Jesu Kristo, kiye kibananiat eng ng'ony. Kiwei biik Jesu sikoba, kime akobo biik tugul. kime Jesu, Kime Jesu, kime Jibin, oh kime ine, kime akobo biik tugul. Kikonike Jesu nguno, iyeku laitoriandenyo. Kilosun mising Kiptayat, nekiimechi biik tugul. Kikonike Jesu nguno, iyeku laitoriandenyo. Kilosun mising Kiptayat, nekiimechi biik tugul. kime Jesu, Kime Jesu, kime Jibin, kime ine, kime akobo biik tugul. kime Jesu, Kime Jesu, kime Jibin, kime ine, kime akobo biik tugul. oh kime Jesu, Kime Jesu, kime Jibin, kime ine, kime akobo biik tugul. Kangewei kongoi en tiendo nekakenyoru yekibendi taitab Jehova kesoe inam kanetunin ng'oliot anan en tuguk cheimokyinigei en taitab Jehova ongesawa.
Jehova kwanda werita tamine tilil kaibwan tayong kiptaandenyon en betut noton nebo yotisiet we kiptaat. Kibwone tayong Jehova ketinye kayanet ak kiyoni en kaineng'ung we kiptaandenyon. Kongo Jehova amun koimutwech kora en arawek somok chekokobata we kiptaandenyon. Woni kimi tarikit nebo ang'wan noton nebo arawetab ang'wan we kiptaandenyon. Kongo Jehova amun koimutwech kora koiribech ako koikonech kakuyet ak naet nebo ng'olyondeng'ung we kiptaandenyon. Kongo Jehova amun kora ripset noton nekikonech nebo chametabgei nebo borwekyok we kiptayat. Kiweche kongoi Jehova amun inyendet neindonwech ak itesetai iribech we kiptaandenyon. Ara Jehova kakisa kesochi biik chemiondos chemi en sipitalisiek we kiptaat ak kesa Jehova kele iyokte kosobet sikoityi ichek we Jehova nenyon. Ara Jehova ikochin icheket kanyaet noton nebo kwome kerichek choton chekochin takitariek we kiptaat ingoik choton cheisobe kora we kiptaat nenyon. Jehova kwanda kakikurin kora en betut nebo raini ak kemwoe kele Jehova itononwech en emenyon we kiptaat iket emenyon komie. Kiptaat nenyon kakisochi kora class 8 ak Form 4 we kiptaet amun kokotar class 8 exam chechwak ako kokewech kongoi amun en wikit nekokobata Jehova nenyon. Ara Jehova kesochini Form 4 chebo kotesetai ak exams chechwak yetesetai kowong'unote ak ichek kokonam komie keweche kongoi amun koikochi naet ak kakuyet nebo mtihani choton we kiptaat. Ki-expecteni kenyorun results chechoton chechomegei en tainywan akot kora cheiboiboite ichek we kiptaat nenyon. Ara Jehova kokisa kora akobo ortinwek choton chebunote biik kobendoten komoswek cheterter we kiptayat ko kakisom Jehova iribwech karisiek chuton chok we kiptaat irib kora bichuton che traveleni en every place we Jehova nenyon. Ara Jehova kokisom irib ak indo en tainywan iyeku dereba nenywan we kiptayat sikokoi yome setani koibu tuguk choton chemuch kong'em icheket we kiptaat anan konyor accident we Jehova ko kakiste tamirmirionoton we kiptaat nenyon. Ara Jehova imutaten bichu cheruto en komoswek cheterter imuch akot en betutab raini kobendi komoswek cheterter ko Jehova iberur ichek we Jehova nenyon. Ara kiptayat kakisochi kora biik chemiten en korikwak chetesetai ak boisionikwak we kiptaat chemi kora en boisionik chebo kapkasi kesochin ichek we kiptaat nenyon. Imuch kosube chi programini komi kapkasi we Jehova iberur boisionikab eunekwak we kiptaat amuyat konyekwak we kiptaat sikoboisieun ak kokonin tuguk choton chetai cherurutik anan ko tuguk alak tugul chemi tai we kiptaat kotestai koboisien ak kokonin kobwa tai we Jehova nenyon. Ara Jehova kosom iberur boisionikab eunekab chi agetugul nemi en biashara nemiten en kaa nemi en komoswek cheterter koboisien eunekyik en tuguk chechoton chenyolu we kiptaat iberur ichek. Ara Jehova kokisochi kora biik chemiten komuch komi komoswek chebo sang emetab sang we kiptaat kotesetai ak boisionikwak we kiptaat iberur ichek kotesetai kora kootin we Jehova iberur ichek we kiptaat rib ichek we kiptaat nenyon ak itestai ikimit ichek. Kisochini kora Jehova biik chebune uinwek chemuch komi en nyigisinwek cheterter we Jehova kesome Jehova ikaikai ichek ak ikochi kakuyet ak ikochi kora kaikaikaet ak kalyet en mugulelwekwak siko betut agenge Jehova koboiboitun en kila we Jehova. Ara Jehova kakiste kora tamirmiriot niton nebo meet kelenen Jehova matkosulda tingoit kii nemuite biik en kotom koityi kasarta noton nekichopchi we Jehova nenyon. Ara Jehova kakisochi bichu kesochi kora chemi en kaa kele Jehova ngoribok kaineng'ung we Jehova. Chi agetugul nekakoker programini irib inendet we kiptayat neisubi programini irib inendet we Jehova ikochin chametabgei nebo borwekyik ikochin kora konain kosirin we kiptaat nenyon. Ara Jehova kasochi kora lagokab sukul choton chekokobwa gaa we kiptaat nenyon irib ichek en holiday nemiten we kiptayat ikochi ichek kakuyet ak naet nebo ng'olyondeng'ung ikochi kora boisiet noton nenyolu koyai en gaa we Jehova nenyon. Ara Jehova kisomin kobit bituneng'ung ak kobit kora tamineng'ung netilil en ichek we Jehova nenyon kotoret wasasi en gaa ak kotoret kora biik cheterter ak kobwa kanisa akokas ng'olyondeng'ung we Jehova. Kakisochi kora biik chemiten chemuch kokikowege let
anan ko tom kosikwe kiptaandenyon en betutab raini. Ko yebo kokere kipindini we Jehova, ko kosube programini kowong'ugei anan kotesetai programini we Jehova. Kokoningei, kokoni sobenyin akoyan we Jehova kole i Jehova noton nekotiokindenyon. Ara Jehova kaisa kora amun inye kele kitu milet alak tugul cheimech anan ko cheimuch kebunen sobonwekyok we Jehova. Kot komi chi nekere programini anan ko mi chi agetugul nebune komoswek cheuen en betutab raini akot en arawanito we Kiptaiyat, kesomin Jehova ikochi icheket kakaikaet akotum milanoton sikobit koususit milet neloe we Jehova. Ara Jehova kokisomin inyon kwenunyon akitestai kemi en tuyet nebo betutab raini akitestai iribech akitestai konech kakuyet nebo ng'olyo ako kiboitiondengung nebo wendi koboech akobo ng'olyondengung kesomin Jehova konyo akikochi ng'olyonoto sikotiny mugulelwekyok akowalech we Kiptaiyat. Kongoi Jehova amun en kosik ak kasubik chekokosubech we Kiptaiyatndenyon cheisube programini en kila ak kila, iberur ichek akitiny ichek akitiny mugulelwekyok sikotestai koboisheun en kainetab Jesu netindenyon. Amen. Kwandanyon nemi kipsengwet, ingotililit kaineng'ung, ingonyo bounotengung, ingoyagak en ng'wony mageng'ung, kou yekiyai en kipsengwet, konech raini amitwogikyok chebo ra, ak inyoiwech kalelutikyok, kou yekinyonjini katelelwech, amemutech olemi yomset, akosorwech en neya, amun eung bounotet, ak kamuktaet, ak torornatet, akoi koikeny. Amen. Kangemwoin kongoi Jehova en boroindo nekokeib keng'alal koboto inendet en saet, ngotestai koityi magutikyok en atkai tugul. So boroindo nekibendi en nguni keibe ko boroindo notoche lagokab Sunday school sobit kolos Jehova akichek en tiendo netindoi ak ityan komwa ng'alekab metit otokotin lagokab Sunday school. Nitatangaza
Praise God. Praise God again. My name is Abigail Cherotian. This is a memory verse from the book of John 3:16 says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whatever believes Him shall not perish but have everlasting life." Praise God. Praise God again. My name is Abel Peter Murvas from the book of Philippians chapter 4 verse 4. It says, "Rejoice in the Lord always," and again I say rejoice. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Abel Kiprotia Davel Memory verse from the book of John chapter 14 verse 14 and say, "If you ask me anything in my name, I will do it." Matthew chapter 22 verse 37 and say, Jesus answered, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Faith David. I want to share a memory verse from the book of Proverbs chapter 15 verse 27. It says, "God hates evil thoughts, but He is pleased with good words." Proverbs chapter 16 verse 7. It says, "If you please God, you can make your enemies into friends." Jeremiah chapter 29 verse 11. It says, "I alone know the plans I have for you, plans to bring prosperity and not disaster, plans to bring about the future you hope for." Kan kemwoin kongoi Jehova en kebeberta nekakoib lagokab Sunday school kolos Jehova en kebeberta nenotet kakonyor icheket. So baranda nekibendi en inguni keibe ko baranda nebo sirutik chetililen ako tomo kebendi kenyoru tiendo 200 en tienwogik chekilosunen Jehova nemwoe kole yeabwat kimurtoyot ak yeibata kenyoru sirutik chetililen.
Jesu ako chamyet netelelyin koyoche sobenyu tugul matinye ane kiy tugul neyome akochi Jesu ako chamyet netelelyin koyoche sobenyu tugul. Jesogago ningengunon inyitanto mirmiryengu siyegimi ak biik alak kokere non itondongu. Jesogago ningengunon inyitanto mirmiryengu siyegimi pigala kogere non itondongu. Kanatajen eng kainet nebo Jeiso akitya amwaun kongoi kora amu boroindo nekararan neibe kotugul sikobit imuch kepchei tugul kaberuretab Jehova. Ni ko betut kora nekararan nekakeityi, ne nito ko betut nebo ng'etyetab Kiptaiyandenyo Jesu Kristo. Nginye nekoisubwech kong'etoin kokeng'alal keker boisiosiek anan tuguk chekiyaak eng sobetab Kristo Jesu. Kebeberta netai nikere eng komut kasi kikinai kele kikiwit Kiptaiyandenyo akinyalil amu kichopchingei inendet kotiachei kimong'une tewernatet. Betut nekoisubu noto keng'alal keker kimnotet nebo kimurtoiyot. Ak eng betutab rani amache keker bunyot nekakerebe kimnotosiekyik. Or the enemy has been disarmed. Kakerebe bunyot kimnotosiekyik. Mache kebe kesoman eng kitabut nebo Johana kurgenyi 20 somanoti kong'ete 1 akitya kebe akoi nekit 18. Johana kurgenyi ko 20 koitet 1 akoi 18. Kinyo kererin Maria Magdalene karon kokairir emet eng betut nebo tai nebo wikit akoker koita kokakeisto eng kererit. Kolabat kwa kot koit ole mi Simon Petro ak noto akine nebo alamaliet nekichome Jeiso inendet akolenji ichek kakeib Kiptaiyat eng kererit amu makingen ole kakinde. Koba anyun Petro ak nin age nebo alamaliet kotokyigei kererit. Kirwai tuwai kibagenge akilabat nin age nebo alamaliet kondoe Petro kosib koit kererit. Aking'uru koker kererit orit koker ngoroikab katanit kotootin ako mawo orit. Konyo anyun Simon Petro akine kosubu inendet akwo kererit orit akoker ngoroik chebo katanit kotootin. Ako anget nekimite metinyi ko kimakomi koboto ngoroik chebo katanit ako kimamanat inege eng oldage. Kiwo orit akine age noto bo alamaliet nekikasib koit kererit akiker akiyan. Amu kitom konai sirutiet nekile ng'ete kokeny matiny eng chekikobek. Kobaka anyun kokeny choto bo alamaliet. Ako kitonon Maria eng kererit sang korire, ak yekito korire kong'uru koit kererit akiker malaikaisiek 2 chelelach ngoroik kotebye ng'ony, age eng ole bo metit ak age eng ole bo kelyek, eng ole kimi bortab Jeiso. Akilenji kobokoryondoni, kalya sirir? Kolenji amu kakeib Kiptaiyandenyu amangen ole kakinde inendet.
Ingo kakomwa kounoto kowelelgei koker Jeiso kotononi amakonai kole Jeiso noto. Kolenji Jeiso kobogoriondoni. Kolenji Jeiso kobogoriondoni kalya sirir. Ichenge ng'o? Kiibwat kole inendet ko ribindetab mbaret akolen Kiptayandani. Ngo kaib inendet eng ole imwoe ole kende si awaib inendet. Kolenji Jeiso Maria kowelelgei akolenji eng kutitab Ibranik Raboni. Ikiwech kele konetindoni. Kolenji Jeiso ametwa amu tomo atokosyi oldab kwandanyu, oldab kwanda ako ui ole mi tupchosiek kokilenji atokosyini oldab baba ako baba nengwong Jehova nenyu ako Jehova nengwong. Konyanyu Maria Magdalene kolenji Alamalyet kaker Kiptayat akakomwochi tuguchu inendet. Kakesoman ng'alek eng koindo chekanyolu kesoman amu kamwa ale ng'olyot neking'ololi betutab rani komwoe kole kakiterter anan kakerebe karik bunyot neo mising eng ng'ondet. Kangoitito Alamalyet eng betut nebo oeng kokakobata kamung'et nebo Sabato nekimukochamdaat kebendat eng emet, kimukochamdaat keyai boisionik. Ko ingoitito eng karon nebo oeng kongoitito komakomi kikererit korwai biik somoku, Maria Magdalene ak Petero ak age nebo Alamalyet ko kaek somok ipkoker tugul ak itya korus kwong'et. Lakini ng'olyot neo mising nongen ale kikepchei ko tugul nemanachi kora kopchee biik chechang rani kocham komwoe kole kererit nekimakomi kii. Lakini ng'olyot neo nekanyoru rani ko kakeistoe kimnotenyi kererit, kakeistoe kimnotenyi meet, kakeistoe kimnotenyi bunyot nekikwam biik chechang eng betunoto. Angen ale tomo keisto bunyot, lakini kakeistoe kimnotenyi eng betunoto. Mayan Alamalyet amu kimaisub sirutik chetililen. Ngisoman eng koite nebo 9 komwoe kole amu kitom konai sirutiet nekile ng'ete kokeny matiny eng chekikobek. So kit nekoikochi Alamalyet kotestai kome mugulel, kotestai kouekitu eng kayanenywa komaiyan kit nekakoyaak komu kimanai sirutik. Ne kararan yakinai sirutik kora kenai kele kikeita ne bunyondoni. Ne kit nekiya Jeiso nemi sirutik chetililen ne nganda takomi meet ko kiyai ne. Kangonyone Jeiso emoni eng betusiek choto kanyone kotokyingei tuguk chenekit oeng. Kit netai nekitokyingei ko kitokyingei kokonech nyoetab kat. Amu kikoratech tengekto ne nyoetab kat noto ko kinyorchi kimurtoiyot kuye kakemwa. Kikoratech tengekto mising nekimakomi ole kechilile eng taitab Jehova. Kit nebo oeng nekanyekwoe Jeiso kwochi luget ko meet, nganda mi setani taban ko kikakerebe karikyik tugul, ko kikanamdagei setani meet koek karnet nerote biik sikobit komachililso akotebe ng'emisiet ichek betusiek tugul. Kakoterter anyun Kristo meet ko ng'olyot neo nekenai eng yo simoikuye Alamalyet ko amu kimanai sirutik. Nemanachi ngeng'ololi rani komengen akinye kit nemwoe sirutik akobo katerterisiet nekikenyor. Amu kangosire Johana ng'alechu komwa kole kimanai akot Petero kole kikamwa Kristo kole ng'ete. Ako kimanai sirutik cheking'olole akobo ng'etienyi. Amu ndakingen bichoto sirutik cheking'olole akobo ng'etienyi ko kitoite kererit ak ipkosyach sirutik yewektagei gaa komwa kole iman kakosulda sirutiet nekile. Wany tos ingen akinye rani ile kingomong Kristo eng kererit komi sirutik chekisulda akobo iman sirutik choto. Amu mitei sirutik chekisulda che betutab rani kotononwech sirutik choto. Nakase tainai amu yekainai tuguchoto anan sirutik choto imuchi itonon sikometebi kokergeitu ak Alamalyani akobo koryondoni karwai kotokyigei kererit ama kokuyo kit neisubu. Yeker ole kang'alalda Mary Magdalene kamwa kole iborwo ole koinde.
ib koit chung kererit ama konai kole mi malaikayat kererit orit amu kakotebi Mary Magdalene ako chikil komie koyai kotok malaikaishek chekimi orit. Kon anyun akose taikuye akinye kit nemwoe sirutik chetililen akobo kabelisiet nekikonech weritab Jehova. Asai eng kasarta nekiboibochini katyang, kasarta nekiboibochini ng'etietab Kristo Jeiso kokakomong eng kererit. Mache kotakisipte kewekyigei Luka, kurgenyi ko 20, kaitenyi ko 35 sikobit kebe kebeberwek alak. Luka kurgenyi ko 20, kaitenyi ko 35. Mwoe kole tun eng ng'etiet anyun koeku osotyotab ng'o eng ichek amu kitun ichek tugul ko 7. Akile Jeiso ichek itunishe werikab betusiechu akokoito kitun. Ako cheng'etyin chekiityin kele nyoljin konyor betusiechoto bwone ak ng'etiet eng chekikobek komatun itunishe amakikoito kitun. Amu makomuchi kobek akoi amu kergeitu ak malaikaishek ak icheket ko werikab Jehova amu werikab ng'etiet. Kamwa siret komie kole mi betutab ng'etiet akoi aror komie kit neu betunoto bo ng'etiet kole tuketepche ko malaikaishek. Nekotyeme biik kokuiyo kong'alal neboru kole kakong'alale Jeiso akobo ng'etiet. Neboru kole kiingen bichu ng'alek akobo ng'etiet lakini kitom komeny mugulelwekwak. Kawekten kebe atindoniot nekong'ololi Jeiso kotom kong'et sinai ile kikakonetis Jeiso akobo ng'etiet. Kiakomwa kole ame ak ang'et. Kiakomwa kole mi ng'etiet eng ichek. Nakot ngiwekyigei boisionikab Jeiso yekawendi kome chorwenyin nekekure Lazaro ko kiibor kimnotet nebo ng'etiet kole imukakse keng'et. Lakini kityo amu kimakokuitos biik sirutik chetililen ko kiutye kanetisiosiek tugul yekakokon Jeiso akobo ng'etiet. Nakose taikuye akinye mising akobo ng'etiet inai ile ng'etioni kou ne. Netai eng yo kinyoru kenai kele mi biik chetun kekure werikab ng'etiet. Mi biik chetun kekure werik chebo ng'etiet. Kakinai kora kele betutab ng'etiet ko kergeitu biik ak malaikaishek. Tepche kou malaikaishek chemi kipsengwet. So neboru kole betut nebo ng'etiet kekergeitu ak malaikaishek. Kekas kit nekamwa Jeiso kangotomo koleji Mary Magdalene. Matitinye amu tomo awekyigei oldab baba ne kwandang'ung akine. Ache kekas kit nekamwochi Paulo kaniset yekangong'ololchin amdoindet neming'in nekikure Timotheo. Mukamwochi ng'alek akobo ng'etiet akine akobo kimnotet nekikonech Kristo eng kimurtoiyot. Kimache kekas kit nekamwochi Paulo Timotheo eng Timotheo nebo 2 kurgenyi ko netai kaitenyi ko 10. Amu kang'alal Paulo komwochi ng'alek chenomegei ak kabelisiet nekikon Kristo komwochi amdoindet neming'in nekatakonetchingei boisietab Jehova. Ako kakotok nguno eng tagunetab yetindenyo Kristo Jeiso nekikobar meet ak kakong'any sobondo ak ng'emisiet nemakomi eng logoiwek chemiach. Kokinde akobo notok koek amdoindet nekiyokto ak kanetindet. Anaketyigei kora. Ako kakotok nguno eng tagunetab yetindenyo Jeiso Kristo nekikobar meet ak kong'any sobondo ak ng'emisiet nemakomi eng logoiwek chemiach. Bwana asifiwe. Kamwochi Paulo Timotheo ng'olyo neo nebo kwong'ut kolejin kikobar meet Kristo. Kikoisto kimnotenyi, kikoisto kamugenyi. Ak kwanyun kikong'ong'wei sobondo. Ak ng'emisiosiek tugul chekiung'otin ko kikong'any kole makomi ng'emisiosiek choto. Amu ayani ale iyani koboto ile mwoe biik chechang akoi nguni kole mwoe ngutit nebo Ingeresa kole death is a mystery. Meet ko kwong'utiet nemongen chi. Lakini angisub eng sirutik chetililen ko kamwa kole kikong'any Kristo ako kikobar Kristo meao noto. Kamwa Paulo komie kole kikobar Kristo meet
ako ng'ang'wei sobondo. Noyoni ale nginye nesomani sirutichu akamwa komie kole kiking'ang'wei tuguchu eng logoiwek chemiachen, kiking'ang'wei tuguchu eng sirutik chetililen. Ayani ale ibwoti ng'oliono kamwa ale kimoikuyo akot Petero amu kimakongen sirutik chetililen, mainde komonut sirutik chetililen. So ng'olione kakinyoru kakinai komie kele kikibel meet ako kikeng'any kora ng'emisiet. Komwae ng'oliot eng yono kamwa ale mwae biik chechang kole death is a mystery ana meet ko kwong'utiet. Lakini yangisub eng sirutik chetililen kotinye arorunet neyaroru komwae kole makomi meet eng icheket chemite eng Kristo. Mache kekas ng'alek chekamwa maotiot Isaya eng kenyisiek cheloen kotomo konyo Kristo emoni. Ko ng'alal Isaya eng kitabunyi nebo Isaya kurgenyi ko 25 koitenyi ko 8. Ikas ng'alek chekamwa Isaya kangotom koit Jeiso akot kwai luget nekakimwa kele kikobelwech bunyot nekikoim biik eng kenyisiek chechang. Isaya kurgenyi ko 25 koitenyi ko 8. Kikologoi inendet meet koigeny ak tun ibuchi Kiptaiyat Jehova beekab kong eng togochikwak akoisto tewernatetab biik chikeni ng'ony komugul amu kakomwa Jehova nito. Kole kikologoi inendet meet koigeny amma komi meet kogeny eng ichek chemi eng Kristo Jeiso. Ibwotis kangoitita alamaliet eng karon ko maimuch kererit kobo Kristo Jeiso amaimuch meet konomchi kererit. Nikamwa Isaya kole kilugui inendet meet akotar kimnotetab meonoto. Nokosole tebaibaitu amu rani nganda mite meet togetab ing'ondet konwai kasartanyi amu kikeistoe karik chekamwae Paulo kole ng'wonindo nebo meet kotengekta. Ingen komie ile kanyo Kristo akitya kwa kimurtoiyot akoisto kimnotetab tengekta. Kango kakoisto kimnotetab tengekta koib kakwautiet nebo oeng koisto kimnotetab meet. Ne nganda mite meet nguni komakomi kimnotenyi amakomuchi konamchi biik baunotenyi koigeny ak koigeny. Kekas kit nekamwa maotiot akine Hosea eng kenyisiekyik cheloen kotomo koit betusiekab Kristo ko king'alal akine Hosea ng'alek chebo kamanut, noto ng'oliot nekararan eng kitabunyi nebo kurgetab 13 koitenyi ko 14. Atyochi ichek komong eng kimnotet nebo kererit asoru ichek eng meet. Meet miano korotwekuk, kererit miano ng'emisieng'ung. Mawale kabwatutikyuk. Bwana asifiwe. Ng'alek chekororonen, ng'alek chebo kwong'ut, ng'alek chekang'alal maotik eng kenyisiek cheloen chikotoben akitya koker betusiek chekanyo kosuldae Jeiso kiyoto. Kamwa ng'alek chekororonen Hosea nekamwa kole atyochi ichek komong eng kimnotet nebo kererit asoru ichek eng meet akitya koleji meet miano korotwekuk. Kabarunet nekakiker, kabarunet nekibaorionchi kakosulda. Kangong'ololi Hosea ng'alechu ko katom kosulda ng'alechoto. Kangong'ololi Isaya ko katom kosulda ng'alechoto. Lakini ngeng'ololi rani ko kakosulda tindoniot ak maonotet nekaker alamaliet. Tos mesi kalyet iman eng muguleldong'ung? Tos mesi boiboiyet iman? Tos menyoru kamang'unet iman neo? Yeigu baorian nebo tuguk chekakobata, yeigu baorian nebo tuguk chekakosulda. Nerani ngiwe emetab Israel kiborun kele kimi kereritab Jeiso yu. Kingong'ololi ng'alechu Hosea ko kitom kosulda ng'alechoto, kobate kiker komie lelo akitya koker Kristo Jeiso amu kiker maotik tugul boisietab Kristo akitya koker kotyochi biik komang'une kimnotetab meet. Tos mesi kalyet neo iman akiboibochi Kiptaiyat neng'ung? Ani akotinye netomo ita Jeiso. Tos yeisye logoiwek cheuchu iman chetinye kimnotet, chetinye kamang'unet, chetinye kabelisietab bunyot nekikoim ing'ondet?
nekokeistoe karikyik kot komwa maotiot kole miono korotwekyik, takomiono karikyik cheboisie, takomiono kimnotenyi. Mache kebe Korindoek 15 koitenyi ko 24 sikobit kekas ng'oliot nekamwa Paulo. Mwachin kaniset nebo Korindo. Kokong'ololi Paulo kokakong'et Kristo akitya konam kwo kipsengwet. Korindoek netai kurgenyi 15 koitenyi ko 24 akoi 26. Korindoek netai kurgenyi ko 15 koitenyi ko 24 akoi 26. Yeibata koit anyun let, yetun ikoitoi inendet bounotet kokochi Jehova inendet kwanda, yetun kakowong bounotet tugul ak kimnotet tugul ak kamuktaet. Amu konyol kolaitoran inendet matinyo akoi konde bunekyik tugul keldebesaikab kelyekyik. Bunyon nebo let netun king'eme ko meet. Amu kakonde tuguk tugul keldebesaikab kelyekyik kokasit inendet. Ako yemwoe kole kindoi tuguk tugul kokasit inendet, kotogu kele maboto inendet nekinde tuguk tugul kokasit. Kole kikonde tuguk tugul keldebesaikab kelyekyik kokasit inendet. Ne kondeonotok kwagenge eng tuguk chekinde kokasit inendet ko meet. Amu mwoe siret komie kole yetun twe Kristo eng betutab ng'etyet, kokase tugenyi icheket chemi kererisiek akong'etyo. Neni koborwech komie kenai kele kikonam Kristo bounotet tugul nemite kipsengwet ak ng'ondet, ama komi kiy netakomuchi kobelgei ak inendet. Kakoborwech Paulo komie, kokamwa ale awekchinigei sikobit komebet eng ole kakebunu, komaikuiyo alamalyet amune sikimokomi kiy kererit. Maikuiyo siret nekakisir kele kikamwa kole tatun kong'ete. Ndakikaikuiyo siranato kitorwou akityap komwaita kole kakong'et. Akot akichek angot komakikuiyo sirutik chetililen ak kit nemwoe sirutik chetililen, ketebe kaimutik, kitebe arakenosiek, kitebe kamuisosiek chebo bunyot. Lakini angot kikuiyo kenai kele kikokonech Kristo katyaknatet ak kokonech Kristo kamuget neo. Mache kekas kit nekamwa Paulo eng kitabut nebo Ibranik kurgenyi 2 koitenyi ko 14. Ibranik kurget 2 koitenyi ko 14. Ngang'alal Paulo kora logoiwek chetililen, ng'alek chekororonen. Ibranik kurget 2 koitenyi ko 14. Amu yamdo anyun lagok korotikab borto, korotik ak borto, kinam chotok inendet akine kounoto sikobit kong'em eng oretab meet inendet netinye kimnotetab meet, konoto ko oindet. Ana taune 13 kokeny among'u inendet ako keny kero ane ak lagok chekikono Jehova, amu yamda anyun lagok korotik ak borto, kinam chotok inendet akine kounoto sikobit kong'em eng oretab meet inendet netinye kimnotetab meet, noto ko oindet. Sikobit kotyach ichek tugul chekirototin betusiek tugul eng kaiweisietab meet. Sikobit kotyach ichek chekirototin eng betusiek tugul eng kaiweisietab meet. Nekotoi kole kabelisiet nekikonech Kristo eng betunoto ko kabelisiet neo nebo iman. Angen ale kit neiywei biik chechang eng ng'ondet, arogenet netinye biik chechang eng ng'ondet ko arogenet nebo meet. Lakini kakomwa Paulo kole sikobit kityach ichek chekirototin eng kaiweisietab meet. Nitoku kole kikikonech katyaknatet, kikikonech oret nekararan ak kekonech kenyor amdaetab Jehova. Ngebe ng'ang'utiet kibendi kiwang'unoti kurgenyi ko 20 koitenyi ko 14. Ng'ang'utiet kurget 20 koitenyi ko 14.
ak kikiwirchi meet ak oldab chekikobek araraitab maat. Nito ko meet nebo oeng araraitab maat. Ak ingot kenyorchi age tugul nekimokisirchi bukuitab sobondo kewirchin araraitab maat. Kakokonech sirutik chetililen kabesiet netinye chito ak meet. Ite betut nekirote meet ko ine kakitya kewirchi koretab maat kobate kityo koimutiet nemi yon ko chi age tugul nekimatach Kristo Jeiso amasirat kainet eng kitabut nebo sobon kobendi koret agenge ak meonoto. Lakini ngechek chiketach Kristo Jeiso kumwoe kora Paulo ing boisionik kurgenyi kwaeng koitenyi ko 27. Boisionik kurget oeng koitenyi ko 27. Amu mebokokchini sobondonyu oldab chekikobek amekoitoi neng'ung netilil koker nunet. Chu ko ng'alek chekimwoe mautik eng kenyisiek cheloen nekangoitu Jeiso kosuldoe sirutik chetililen ak maunotet ko tayari kitinye naet biik chekimi emet ak boisionik chekikakoyai. Nekamwa komye kole mebokokchini sobondonyu oldab chekikobek. Noto amune kakinyoru komi kererit buch. Kakinyoru komaimuch konam kererit inendet. Amu kasuldaetab sirutik chekikakemwa. Kiakomwa siret kole mabokokto Jehova werinyi kotebe oldab nunatet. Mabokokto Jehova werinyi kotebe kererit. Amu kinene nekinyokoterteri meet ak kimnatosiekab meet. Moche kebe Joana kurgenyi ko 5 sikobit kiwong'u koitenyi ko 28 kekas ng'alek chemwoe Joana ing yoto. Kurgenyi ko 5 koitenyi ko 28 ak 29. Ak kikochi kimnotet koyai kirwoget amu weritab chi inendet. Amu kwang'enitok amu nyone sait netun kose kutinyi tugul chemi kererisiek. Akomong ng'etyin sobondo chekiyai nemie ako ng'etyi kirwoget icheket chekiyai ne. Oketyigei ng'alek chekororonen. Amu kwang'enitok amu nyone sait netun kose kutinyi tugul chemi kererisiek. Akomong ng'etyin sobondo chekiyai nemie ako ng'etyi kirwoget ichek chekiyai ne. Kakokonech siret arorutik chekororonen eng kasarta nekibwotyi akobo ng'etyetab Kristo Jeiso. Kakekas ng'alek chekakomwa maotik kong'etegei akot Isaya akot Hosea ak kiboitinikab Jehova chekomi kakobata ng'etyet akot Paulo. Ak itya kiwong'une ng'oliot nekakomwa Kristo inendet kotomo akot kebar kole itu sait nekose tugenyu ichek chemi kererisiek. Kobate anyun kamwa kole yetun twe Kristo eng kipsengwet kong'etos biik tugul. Kobate bendi biik kebeberwek oeng. Kebeberta netai ko nebo sobondo ak boiboiyet. Kebeberta nebo oeng ko nebo tewernatet ak kyotisiet. Amu boisionik chekiyai bichoto. So yekiboibochini betut nebo ng'etyet ibwat kora boisionik cheyoe. Amu nyumnyum tun kobesio biik chebendi kipsengwet ak chemabendi boisiosiek chekiyai. Kikokonech ak kikobel Jehova eng Kristo Jeiso meet. Kikoisto kimnotenyi, kikoisto karikyik, kikoisto tuguk chekitinye chekakure maotiot Hosea korotwek. Ak itya kong'et kityo ng'om betut netun kisto meet ak kong'etyo biik kong'etyi sobondab koigeny. Ne saenyu ale ing'etyi sobondab koigeny. Saenyu ale ing'etyi torornatet ak telunotetab kipsengwet. Netun imongyini baunotetab Jehova ityeni kibagenge ak ilosu Jehova. So moche ale koberurin Jehova yeiboibochini betut nebo ng'etyet iboibochi boisionik chemiachen sikobit kou nemie Jehova. Ongesa. Kongoi neo Jehova amu kakenyoru ng'olyondeng'ung nesobe, ng'olyot nekim, ng'olyot nekonech kakuyet Jehova. Kaimwawech ing betutab rani ile kikoterter Kristo kimnotetab meet ak kikorebe karik amakotinye karikyik kimnotonoto. Kongoi amu kikeni betut nebo ng'etyet neo mising, betut netun kitorochin eng soet
ak ngotitu kesoptosi ketorochin koboto ichek chekikomuny. Kosochi chi netom konai akobo betut ak ng'etiet eng sobonwekwak Jehova. Ale ngochechi mugulelwekwak ng'olyondoni sikobit kwai boisionik chemiachen chetun matere ichek kong'etyi sobondab koigeny. Kongoi amu kaikasech eng kainet nebo Jeiso ne Kiptaiyat nenyo. Amen. Kan kemwochin kongoi Jehova eng boroindo nekararan nekakong'ololwech koyob sirutik chetililen eng betutab raini. Kotestai kong'ololwech en atkai tugul, yemai kisyoche, yemai keebeit, kekose akot kong'ololwech inendet eng sirutik chetililen en atkai tugul. So boroindo nekibendi en nguni keibe ko boroindo nekilosu Jehova eng kebeberta nebo sadaka, nekimache kemwochin kongoi Jehova amun inendet neiberurech, konech kabelisiet, konech kimnotet, konech naet ak kakuyet eng boisionik chekiyoe kotugul, sobit kenyoru kora chekiibe koba konyin en atkai tugul. So nan atachin kebeberatet en utul ole imiten, imuch iityi kebeberta nebo sadaka en oret nebo paybill number nebo kanisa ku en kila 400-222 ku account ko 562865 #. Paybill number 400-222 account 562865 #. Yan kitestai eng kebeberta nebo sadaka kenyoru tiendo eng kitabushek kyok kora chekilosunen Jehova 167 nemwoe kole kiib Jeiso cholwogik.
Kemwachin kongoi Jehova amun kakondoisewech eng kebeberta nekakewot inendet eng konunoik kimeke boroindo nekisoe kesochini boisionik chebendi kot tugul kesochi kora kokonech chametabgei kokonech naet ak kakuyet si eng boisionik chekibendi kot tugul kibelishe ako testai kora koberurech sobit kora kimuch kelosun inendet eng atkai tugul so kisoe nebo sadaka ak kesochi boisionik chekibendi kot tugul eng wikit. Kanamwachi kongoi Jehova ang boroindo nekakebunu nekararan nekakenyoru kebeberwek cheterter chebo kaberuret. Boroindo nekiityini nguni ko nebo saet kewekyi anan saet kesochi sadaka chekakoit tainyo imache ile sikobit koberurin Jehova kora itesetai iyai boisietab Jehova amache kesaw. Kongoi neo Jehova amu bikuk chetinye ayeb eng mugulelwekwak bikuk chechame boisieng'ung Jehova ako kakoti boisiosiekuk Jehova. Kasa Baba netoror mising kou yekakenyoru sirutik chetililen kosubkei ak mokornotosiek chebo kipsengwet. Ne mokornotet neo mising nebo kipsengwet ko nebo ng'etiet ak sobondab koikeny. Ko kasa Jehova ale iberuri bichu eng boisionikwak Jehova iberurchi mokornotosiek chebo unoteng'ung. Sikobit koek mogorek eng ng'olyondeng'ung Jehova ak nesire ko naet nenoe sirutik chetililen ak arorutik choto Jehova. Sikobit eng kila betut Jehova yeityin konai kole mwae ng'olyondeng'ung Jehova kou tuguk chekakoityi Jehova. Kaberur ichek tugul chekakwai boisioni ale ngotem yeindeng'ung koboto ichek Jehova setun kimi taing'ung koker boisiet nekiyaun ak kotoror kaineng'ung. Amu kasayoni eng kainet nebo Jeiso ne Kiptaiyandenyo. Amen. Akayon konan kemwachin kongoi Jehova nekakoib kora eunyi nekim kakoberurech echek tugul kong'eten kanginam otisietab betutab raini naka inguni kemoche kemwoin kongoi amun kakoberurech echek tugul. Ngotestai koribin Jehova akinye tugul ole imi
boisiet newendi en wikit komugul ngoriboten kotar kotoreti kora ketuyen en wikit nenyone ak ilosu inendet kou en kila. So kibendi kepchee miendab Kiptayat. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Kongoi mising.